Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kadir bilen, xuşku beray biromet kesi ku megudari dike. Ez dixwazim îro bi çend deqa behsa girîngiya rojiyê bikim. Em di meha rojiya pîroz dane. Çend deqa em behsa rojiyê dikin. Ji kerema xwe re van vîdyoyê me gudarî ki bi di gudarîkirinê her wisa destekê bidinê û bivin endamê me ku em xwe bigînin gelek insana. Xwedê Teala li ser Müslümana meha rojiya meha Remezanê ferz kiriye. Ferziyeta rojiya meha Remezanê bi Qur'ana pîrozê kitaba Xwedê Teala'yê. Xwedê Teala di sûreyê Beqere ayeta 108 da wiha ji me re ferman dike. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû gelî ew kesê ku we îman anî hatiye kutibe aleykumus-siyâmu kema kutibe alellezîne min qablikum leallekum tettekûn. Çawa li ser ümmetê pêşewa ferz biye li ser we divê kutibe aleykumus-siyâmu kema kutibe alellezîne min qablikum. Li ser we rojî hatiye nivîsandin çawa li ser ümmetê pêşa we jî hatiye nivîsandin. Çawa rojî li ser ümmetê pêşa we ferz bû hatibû nivîsandin her wisa heman rojî li ser we jî hatiye nivîsandin leallekum tettekûn da ku hûn teqwadariya Xwedê bikin. Di vir de em bi vê girîngiya rojê teqwadarî ye. Girîngî ehemmiyet û önema rojiyê ku meriv teqwadar be. Teqrîben 300 carî an jî dû heştê û çend cara dû nû û çend cara gotina teqû an jî teqwa derbas di Qur'anê da tev bi mena ku merû qanûn û nîzama Xwedê pêk bîne were. Xweş helalê Xwedê Teala helalê Xwedê pêk bîne, fermanê Xwedê pêk bîne û xweş heremê Xwedê jî dûr bixîne. Ji ber vîya di vir de gotina Xwedê Teala divê ji kutibe aleykumus-siyâmu. Çima negotî kutibe aleykumus-sewmu? Çima negotî sewm, çima gotî siyam? Lewra sewm û siyam ne heman tişt e. Ne heman tişt e. Em bi vê siyam xwegirtina ji temamê tiştê ku ne meşru e. Xwarin ve xwarin di nav da û xwegirtina ji temamê tiştê ne meşru. Mesela bara xwe bidê dema İsa aleyhisselam tê dünyayê ku bavê tunê xel li Meryemê gilû gazîn û loma dike bavê te em ê tu ne zewcî çawa zarokî ji te re çêdive. Xwedê Teala ferman dike divê jê re bivêjî berîber divê jî bivêjî inni nezertu lirrahmani sewma felen ukellime l-yevme insiyya. Divê jî Meryemê re Meryemê re wehê dike dişînin divê jî bivêjî min nezir kirî ji Rehman re ez rojî bigirim ku sê roj qise nake bi însana re. Demek qise nekirin jî re tê gotinê sewm. İnsan dikeve em bê rojiya mirinê em bê naxwin em bê xwarin naxwin lê em bê dikeve rojiya mirinê. Divê ketî gereva birçîbûnê divê ya birçî dive. Ji ber wî sewm û siyam ferqekî wî heye. Xwedê Teala di vir de divê siyam em bê li ser we ferz biye. Her wisa çima negotî furide aleykumus-siyâmu? Divê gotî kutibe aleykumus-siyâmu. Çima negotî furide? Yani li ser we ferz biye. Ji ber ku gava Xwedê Teala bigota ferz biye alternatîfa wî tune bû. Yani berdêleka din di rojê de tune bû. Gava ferz bi sedî sed divê tu pêk bîn were. Lê gava gotî kutibe di kutubeyê de hatin nivîsandin mena wî hinek alternatîfê din heye. İnsan gava nikar bi bigire em bê dikare fidye bide. Mesela
تشتی کو جی کو خودی گوتی فرزه تو alternatife ki wî tune. Mesela Sure-i Tevbe ayeta 6 gavadi innemes sadaqatu lil fuqara'i vel mesakini divêje em bivêjin sadaqa ji fuqara û miskin arayı devam dikit davida divêje ferideten minallahi vallahu alimun hakim. Ferideten minallahi ev ferzeki ji Xwedê re. Ev ferzeki ji Xwedê ye û Xwedê Teala dizanî û her tişt bi hikmet kirî. Alternatîfa zekatê tune. Gava malê te hebide tu mecbur zekata xwe bide. Ê zêra be, ê pera be, ê terş be, ê em bê çandinî bi zîraetê be, dê tu mecbur bide. Tu nikare bivê wele zekata bin heye, ez herim ji feqîrekî re rojekî yan du rosiyê ro ber zekatê bixebitim. Naxir, divê tu zekata xwe derxe. Alternatîfa zekatê tune lerak ferz e. Eğer Xwedê bigota em bivêjin Foride aleykum siyamu leser ve roji ferz bi ve şağı berdela roji tune bu. Yani insanı nexweş gere bigirta. İnsanı şu seferi gere bigirta. İnsanı embi nikar ve ihtiyar bu pir bu gere bigirta. Bu şağı alternatif tune. Ledverda devi kutibe aleykum ma'navi alternatif ekeye. İnsanı ku karı bigire sıhhata ve cibe taqata ve hebd ve roji bigire. لسر تقدیر درکت سفری چوم ام به ریویتیه آن نخواش بو علاج ام درمان دخو آنجی کالو پیر به نکار به بگره و شغی روجه دخو ام به فدیه داده کفارتی داده هاده وردا بردیلا و هیه جبری گوتی کتیبه لوما نگوتی فریده هر وسا خود تعالی ده مثلا کتیبه دا Sure Bekare ayet 178 division ya eyyuhellezine amenu ey gele bavermen kutibe aleykumul qisasu fil qatla leser ve de qisası da em bivi hati nivisandın leser ve hati nivisandın de kuştine de qisas hati nivisandını deverda jinne guti furide aleykum فرض عليكم القصاص في القتل نقطة لو رأي بقطة فرض عليكم القصاص في القتل وشاغي alternatif قتل تنبو مثلا إنسان كي ليخي كي بكوجه دبي قصاص بابا جسدي سد كلمة كتبت بردان هاتا كلمة فريدت بهاتا وشاغي د كشتن دا قاوا يكي ليخز يك كشت دبي مجبور جسدي سد أو باتا كشتن Vakiden alternatif berdela via tüne bu. Lem dizanı da kuştin da berdeleye. Merik lexiz, mexsus lexiz, kasten lexiz ya kuşt, divar kısası kırını. Ev şerti yekeme. Le berdela viheye. Em be şeriat ehli maktul yara dibece. Tudkar bir afu bıka. Tudkar para bistina. Tudkar em be yani gelik berdeli derine heye. Yani em be merik lexiz yeki be khata kuşt. ام به خطا ام به جران خطا خفيف هي على كل حال مسألة فقهية مسألة شرعية ام به بخطا يكش ام به خوينه ده بشاشي يكش خوينه ده ام به خوينه جران يا خوينه سبق ده دبردا اوجي هي ها دبردا قال ترى نقول كتب عليكم القصاص في القتل ونقول فرض عليكم القصاص في القتل قلت kutibe yani gababe kutibe alternatife gidin hey illa mecburinin tüybeke de insaneku brojibe embe gaba nikar be bigre dikar bخوا legava bu gota furide aleykum siyamu ve şagi insana nikari bu roji bukhara jberwi Xwedê Teala her tecbe hikmet ve zanebun tiştê ku de fayda meday de ewa medayı قاسی کو انباری کو هل دگری خود تعالی دین خو جمرا شاندی جبر وی گلی بسلمانا مخواز ام بحث چند کلمه تکنیکی بکند مثلا چما نه گوتی فروده شما گوتی کتیبه انسانی کو عربی بزنه یا باشتر دزانه بجد وردا روجی گوتی سیام معناوی نه او گوتو تنی زکی خو برچی بیل میدا خو برچی بیل تو خوارن و خوارن بجی بهله نخیر سیام معناوی او تو تمام عزای جان خواب روجی با
تو چوا ذکر تا برچی تو آوی تا نام بجی هشتی هر وسا تو بچاوی خواب روجی با به دوی خواب روجی با به گوی خواب روجی با به دست خواب روجی با به نگی خواب روجی با به تمام اعضای جان خواه به تمام اعضای جان خواه روجی با میری روجی دگره سوی حتی نوار غیبت گوداری دکه غیبت ددو قودیه فسادیه ام بی او دکه او جبر رونشتی هر اچخوا او نکجی گاوا لجی غیبت رونش غیبت کرنه پاش گوتنه خلقی تی کرنه گاوا خلقی تی استزا کرنه حنکوش قشمری خلقی تی کرنه مرور ورونش ویشاقی فرق ویشاقی تو معنی که روجا مرار نامنه گره گوی تب روجی با هر روزا گره چاوه تب روجی با تو الحرام میزه نکه هر روزا گره دوی تب روجی با تو خیبت نکه فسادی نکه پاشگوتینی نکه بابلاتا نکه بختار نکه دروا نکه تفهم کر هر روزا گره تو حسودی نکه تو شعب نباریه نکه و تو دستی خواهد زرار ندخد که تو نگه خواهد زرار ندخد که تو مال خلقی نگره تو خلقی نخاپینه تو جمع ظالمان نسکنه جمع ظلمه نسکنه به تمام وجود خواه تو تسلیم خواده ببه تیوی معنی کو تسیام یعنی تا روجی کرتی لورا پیغمبر علیه السلام ده حدیثه که خدا دویجه من لم يدع قول الزور کی گوتنا درو بجی نهیله والعمل به و عمل کرنا پی ام بی گوتنا بدرو و عمل کرنا بدرو بجی نهیله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه احتاجا خدا تعالی پی تنکو و خورنا خو و خورنا خو بجیشتی یعنی گاوا تو نخوا و نخوا و تو حتی نوری دروا دکه فسادی دکه غیبت دکه پاشگوتنیا خلقی دکه ددی قودیا اقربای خو جیران خو بوکی خو ام بویژن نام مالباتی و مروی ته و جیران ته گاو تو حتی نوری دربار بانا نباشی نخراوی قصه دکه ویشاقی پیغمبر علیه السلام دویجه احتاجا خدا تعالی پیتونه تا خوارنو و خوارنا خویشتی لورا تو ذکر تا برچی لوی کدن تمام وجوداته تو به امریا خدا دکه سیام معنا سیامه دوی تو تمام مجوی خواه هشی خواه ام به شعب خواه همو وجود خواه تو دناوا ام به عبادت خدا تعالی با او قاطع درو نکر فسادی نکر او نکر تو نوع عبادت خدا تعالی دی لگاوات تن ذکر خواه برچی هیست تو تن نخور و نخور و تا حمود تشتی دنی ناکر تشتی مستجر و تشتی هم بیریزی و فحشا و تشتی نلره تاکر وی شاقی او روجیا کو خدا تعالی بعض دکه دوی او روجیا توی روجیا ناگرم تو تنی خواه برچی دیله احتاجا برشی خودش به برشی بنا دتون یعنی دور دا گوتنا داوی دوی امیا بزانه به تو به تمام وجود خواب روجی به افجاته گوتن سیام جبر میخواستم چند کلمه جوارا ببیجم